سرخط خبرها در قتل دو زن و یک کودک در کلوب شبهری یکی از خواهران را گمانبر دانستند. در یک تصادف ماشین نوسکران در ونج یک نفر فقیده چند کس زخمی شدند و جلب نورسان بالاتر از 12 ساله به صف نیروهای اختیاری بسیج. سلام از استودیوی دوشنبگی رادیو زودی. برنامه نویدی بامدادی رو با آخرین خبرها امروز 3 اپریل پیشنهاد شما میکنیم. مقامات انتظامی در شهر کلوب گمانزد به قتل دو زن جوان و یک کودک 6 ساله را بازداشت کردند. حادثه شب 2 اپریل رخ داده. خواهران زهرا قربانوی 28 ساله، تخمینه شاه محمد 20 ساله و خواهرزاده 6 ساله شان با کورد کشته شدند. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی 2 اپریل به رادیو زودی گفت سفرعلی ولی ساکن 32 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین با گمان دست داشتن در کشتار بازداشت شد. او شوهر یکی از خواهران کشته شده زهرا قربانوی بوده در بازار فراوان شهر دوشنبه برکش بوده است. او در بیانات اولیه خود به مقامات گفته است که ساعت 2 شب وارد خانه شده اشتباهی به خواهر عروسش تخمینه شاه محمد حمله کرده است. رادیو زودی درستی آن را تصدیق یا انکار کردن نمیتواند. سفرعلی ولی به تفتیشات نقل کرده است که پس از آنکه همسرش از خواب بیدار شد و داد زد به او نیز حمله کرده است. به نقل نزدیکانش زهرا قربانوی تا ماه فوریه امسال با شوهرش در دوشنبه زیسته پس از یک مناقشه به کلوب به خانه والدانش رفته است. به گفته آنها این مرد پیشتر همسرش را به کشتن تهدید کرده بوده است. موقع خانواده سفرعلی ولی و جزئیات حادثه معلوم نیست. بر اثر برخورد سنگچرخ به اتوبوس حامل نوعسکران در حدود ناحیه ونج یک دعوتشونده جان باخته، حدوداً 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منبع‌های رادیو زودی جوان هلاک شده و زخمیان ساکن ناحیه شغنان بودند. حادثه بعد از ظهر روز 2 اپریل در موضع خیخیک ونج رخ داده است. سنگچرخ به میانجوی اتوبوس حامل دعوت شده های ناحیه برخورده سبب صدمه می شود. به گفته منبع‌ها این اتوبوس و کاروان ماشین های دیگر باید نو دعوت شده ها را تا پایتخت می آوردند. به گفته منبع دیروز بعد حادثه جوان هلاک شده و زخمی ها را به مرکز ناحیه ونج می آورند و پس از تشخیص زخمی ها را با چرخبال به دوشنبه و جوان هلاک شده را به زادگاهش انتقال می دهند. تصدیق رسمی این خبر و جزئیات بیشتر حالا دسترسی رادیو زودی نیست. حادثه یک روز پس از مراسم گسیل دعوت شونده های ولایت بدخشان به ارتش رخ داده است. معرکه روز دعوت شونده و راهپیمایی عمومی در شهر خاروغ با شرکت شمار زیادی سربازان و افسران و دعوت شونده ها روز 1 اپریل برگزار شده. رئیس ولایت بدخشان در این چهاره‌بینی از آن ستایش کرده است که 8 سال آخر ولایت نقشه دعوت را در روز اول سفربرکنی اجرا می کند. در همین حال وزارت مدافعه تاجیکستان گفت در 2 روز اول ماه اپریل نقشه دعوت به ارتش بیش از 54% اجرا شد. به اطلاع این نهاد در برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهرهای باختر و کلوب، نارک، ناحیه‌های دوستی، یووان و بخش در روز اول دعوت از اجرا شدن نقشه خبر دادند. دعوت بهاره جوانان در تاجیکستان از 1 اپریل شروع شده تا آخر ماه می ادامه می‌کند. در همین حال مسئولین ناحیه تیمور ملیک از عقد نکاح یا ازدواج یک دعوت شونده در روز گسیلش به خدمت اطلاع دادند. به اطلاع مقامات عقد نکاح سرباز در جریان معرکه روز دعوت شونده و در حضور همه برگزار شده. بعد سپردن شهادتنامه عقد نکاح از سوی رئیس ناحیه داماد را به خدمت بردند. و در این قسمت برنامه درباره جوانی گزارش داریم که بعد چندین سال و زحمت و تلاشات توانست به بخش ماجستراتور دانشگاه هاروارد آمریکا داخل شود. دلشاد همرابویف 1 سال در بخش آموزش سروری، سازمان‌ها و صاحبکاری هاروارد تحصیل خواهد کرد و میگوید هدفش گسترش امکانات‌های تعلیمی برای جوانان آسیای مرکزی میباشد. اما برای تحصیل در این دانشگاه بانفوذ دنیا مبلغ زیاد طلب می شود و جوان تاجیک برای جمع آوری قسم از آن معرکه جمع آوری مبلغ را راه اندازی کرده است. تفصیلات در گزارش مومن احمدی. دلشاد همرابویف این نیمتنه را با نوشته هاروارد 2 سال پیش با هوس خریده بود. همگی 1 ماه پیش برایش خبر دادند که به این دانشگاه معروف در امریکا داخل شده است. Я поступил в Гарвард. Dear Dilshad. من این خبر را به نزدیکی فهمیدم در همین ماه مارت. اول آنها به ما
онлайн тариқи сайти донишгоҳ фиристонданд ва як чанд рӯз пеш бошад ба мо ин мактуби расмиро ҳам фиристонданд. таҳсил дар донишгоҳи бонуфуз орзуи деринаи ин ҷавони тоҷик буд. хабари дохил шудан дар бахши магистратураи донишгоҳ ӯро бисёр шод кард. мегӯяд пушти ин шодиҳо талошу заҳмат ва бедорхобиҳои зиёде нуҳуфтааст. дарсҳои ӯ дар донишгоҳи Ҳарвард аз моҳи август сар шуда 1 сол идома хоҳанд кард. яке аз шартҳои асосии қабул ба ин муассисаи таълимӣ навиштани иншо будааст. ва барои ман бошад экзамен споридан зарур набуд, чунки ман пеш аз ин уже дар донишгоҳи байналмилалӣ, яъне дар донишгоҳи амрикоӣ таҳсил кардам ва барои онҳо дипломи университет пешниҳод кардам, ки онҳо аз ман экзамен талаб накарданд. ҳоло танҳо чизе ки ӯро каме нигарон кардааст ин аст, ки пули таҳсил дар ин донишгоҳ хеле бештар аз буҷаи Дилшод ва хонаводааш аст. пурра таҳсил дар ин донишгоҳ барои 1 сол айни ҳол дар соли 2026-2027 $106,000 мебошад. донишгоҳ бошад вобаста аз вазъи молиявӣ одам ва оилааш грантҳо пешниҳод мекунанд то $25,000. ва ман бошад ин қадар грант гирифта тавонистам ва иловагӣ аз ин ба ман донишгоҳ $10,000 иловагӣ пешниҳод намуданд ва ҳамагӣ барои ман $35,000 грант ҷудо карда шуд ва боқимонда $71,000 боқимондаашро ман бояд худам пешниҳод кунам ва ин маблағ барои ман ва барои оилаам хеле зиёд мебошад. дилшод бо роҳандозии як маърака барои ҷамъоварии маблағи боқимонда аз дӯстдорони илму дониш ёрӣ хостааст. аз тарафи оилаи худ ва аз тарафи мардум тақрибан $7,000 ҷамъ карда шудааст ва ман кӯшиш мекунам, ки то 15 апрел ҳаракат карда боқимондаашро ҷамъ кунам. ба нақли Дилшод, модараш дар як ошхонаи маҳаллӣ ва падараш дар муҳоҷират кор мекунанд. волидон агарчи худ имкони гирифтани маълумоти олиро надоштанд, ӯро ҳамеша ба илмомӯзӣ ташвиқу кӯмак мекарданд. ин ҷавони тоҷик мактаби миёнаро дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ва донишгоҳи амрикоии Осиёи марказӣ дар Қирғизистон хондааст. мегӯяд аз солҳои мактабхонӣ барои таҳсил дар донишгоҳи Ҳарвард омодагӣ медид. ҳамааш аз он сар шуд, ки сафорати Амрико дар Тоҷикистон дар зодгоҳи Дилшод як барномаи дусолаи омӯзиши забони англисӣ ва малакаи раҳбариро ташкил кард ва ӯ ҳам ба он шомил гашт. ин ҷавони тоҷик ҳоло дар саҳифааш шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳамсолони худ дар бораи роҳу имкониятҳои таҳсил дар хориҷ маълумоту машварат медиҳад. барои онҳое ки орзуи таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи хориҷ мисли Ҳарвардро доранд, паёми Дилшод ин аст, ки бо боварӣ ба худ бисёр омӯзанд ва талош кунанд. Дилшод соли 2025 бо даъвати як созмон ба Амрико рафт. ҳоло дар Ню-Йорк дар як барномаи забономӯзӣ таҳсил дорад. бовар дорад баъд аз хатми Ҳарвард дари комёбиҳои бештар ва роҳу имкониятҳои зиёде ба рӯяш боз хоҳанд шуду метавонад дар ҷалби тарҳу барномаҳои нав ба Тоҷикистон ҳам саҳм гузорад. аммо ба гуфтаи худаш расидан то он ҷо осон нест ва вақту сармояи зиёде металабад. мақомоти Эрон аз оғози маъракаи ҷалби ихтиёриён аз ҷумла наврасони болотар аз синни 12 сола барои ҳифзи амнияти ин кишвар хабар доданд. ин дар ҳолест, ки кушта шудани як писарбачаи 11 сола дар Теҳрон дар пайи ҳамлаи ҳавоӣ таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ин мавзӯъ ҷалб кардааст. расонаҳои маҳаллӣ навиштанд, ки Алирезо Ҷаъфарии Наврас ҳангоми навбатдорӣ
дар як блокпост ё дидбонгоҳ ҳамроҳ бо падараш ҳадафи ҳамлаи бесарнишин қарор гирифт. ба далели камбуди нерӯ дар ин нуқта падараш ӯро бо худ ба кор мебурдааст. дар ҳамин ҳол сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ аз оғози барномаи нави низомии ҳомии ватан барои Эрон хабар дод. тибқи ин барнома наврасони аз 12-сола боло низ метавонанд ба хидмат ҷалб шаванд. ба иттилои сипоҳи посдорон, сарбозони наврас барои навбатдорӣ дар дидбонгоҳҳои назоратӣ ҷалб хоҳанд шуд. шоҳидон дар Теҳрону Карҷа мегӯянд, дар роҳҳо наврасони силоҳ ба даст мушоҳида мешаванд. созмонҳои ҷаҳонии ҳомии ҳуқуқ ин амали Эронро шадидан маҳкум намуда, онро нақзи ҳуқуқи кӯдак ва ҷинояти ҷангӣ номиданд. ҳоло бахши як рӯз дар таърихро мебинем, ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 3 апрел хабар медиҳад. 3 апрели соли 1931 дар тоҷикистони шӯравӣ бойгонӣ ё архиви давлатии Тоҷикистон таъсис шуд, ки то имрӯз ҳуҷҷат, акс ва дигар маводи таърихӣ ва ҳам махфиро нигоҳ медорад. маводи дар ин бойгонӣ ҳифзшуда аз соли 1850 то имрӯзро дар бар мегирад ва манбаи муҳими иттилоотию таърихӣ ба ҳисоб меравад. истифода аз бахшҳои махфии ин бойгонӣ бо иҷозатномаи махсуси ниҳодҳои марбута имконпазир мешавад. ба фарқ аз ҷумҳуриҳои дигари Иттиҳоди Шӯравӣ, дар Тоҷикистон бойгониҳои махфӣ ҳаргиз дар дастраси он қарор нагирифтанд. 3 апрели соли 2008 дар як маросими камсобиқае дар Душанбе вазири вақти корҳои хориҷии Тоҷикистон Ҳамроҳхон Зарифӣ ва комиссари олии Созмони Милал дар умури паноҳандагон Антонио Гутерреш эъломияи расмӣ дар бораи эҳдои ҳаққи иқомат ва шаҳрвандии Тоҷикистон ба 1000 паноҳҷӯи афғонистониро имзо карданд. ҳатто баъди ин маросим ҳам ҷараёни дарёфти ҳаққи зисти расмӣ ва шаҳрвандии Тоҷикистон барои паноҳҷӯён дар ин кишвар осон нашуд. 3 апрели соли 2020 вайрон кардани қасри раёсаҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ шуд, ки давоми 10 солаҳо чун бинои Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти ин ҷумҳурӣ хидмат кардааст. ин бино соли 1957 бунёд шуда маҳалли кори мансабдорони сатҳи боло, маркази тасмимгириҳои сиёсӣ ва шоҳиди ҳодисаҳои таърихие ба монанди баҳманмоҳи хунин ва гирдиҳамоиҳо дар оғози солҳои 1990 будааст. тахриби бинои қасри пешинаи президент дар чаҳорчӯби генплан ё нақшаи куллии шаҳри Душанбе сурат гирифт, вале бисёр сокинони собиқадор тасмими аз байн бурдани бинои таърихӣ бо ҳашаматро танқид карданд. шабона рӯзи охир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши $100 амрикоӣ каме поин рафта ба 950-951 сомонӣ баробар шудааст. 1000 рубли русӣ 119 сомонӣ арзиш дорад. хурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон каме фарқ мекунад ва барои имрӯз чунин таъин шудааст. расидем ба поёни барнома. ташаккур барои ҳамроҳӣ. хабарҳои дигар дар давоми рӯз ва рӯзҳои таътил аз Сомонаи Озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. хайр то мулоқоти дигар.